because em ka se me ko a me kai won sim bi a woman we tama na okono na ose oye mafia mo amwo abuchire mu tie mi amwo heme no tama na oye okonfo Agradaa no o ka kire mo se wono wo abuchire na se oye wa adwen se obe wa no tube na obedu Ghana obeme amafia iti apia biblical case no mekwa ko yifufuru bia mo mate se lawyers ne judge fo no so mo be he social media no mo so mo pa evidence dia ye be kire mo ba bia ne mafia work ni wo because me wa be ka mafia work bia mo be yi na no aka che say ontimi mafia wo bia Mema obibia akwa ba niemu odin sebi ediba attention TV so eye nsembi ababetu edwa ede yafa ye Maame Agradaa ho eye odiobi etwagu se Peter Anokye ede odiobi ababontin fa ye Maame Agradaa momienko na momienko tie sa odio no embra tinie pa me be kire wade me pese ko tinie me bia se tie se mo kan wi no obi a me kire wo ne me bu wa mi ba T. By the Holy Spirit will arrest you people. The Holy Spirit won't arrest you. Be say Holy Spirit arresting you pa. Agradaa time no you confo Agradaa na resu kudi can arrest him first because you usu be mpa kwa okese. Eti se usu be mpa kese na ye adwuma na usu be mpa wu nti no okese ya mankra okese bije okese nkrofo bebiri wo hu akese udada. Ba beduko bi susu no eye prophet beduko bi wonye very careful e woman because no ye pretender it is a udi agro no one you careful obema ho akere because reverend obofo mpukro okopel lawyer man no mpu no wa man e say si from ti beduko bi enye mistake wo dem ba me say when you post no money yen in fund transfer so me buy me say da me talk akọ the ministry kwa brother me be free program so kwa brother free program so public sympathy. Ahana mutie ni ye hana enno se abrantie bi betena ho tie sansem wo ye o na me nkire wase mi wi a mebobọ kwakuwa nan de na kire wo beduko bi de me kire wo apia biblical de me kire wo ne nsem a o kan me kire wo eno no ankasa ni station o se ni page na on friend today's TV no esan enno a ensem hu no mbetwetwe nti wose nkrofo bi na etwetwere oni hu he obwa wo de me ba afetie sansem wo ye na hye nso me ho asem bi no obeka wa me pese me dikan yi ano na me kire wie me wie na mato me boase na ne kom na obekom ye ne nchichi mu obekire mu court case na ye beka na mato boase ma chichi mu yi na onya mu nti ase bi ko waka ne bebre it one way I want ti ase ba me to me boase na breaking it down na onya mu nti ase tie ye pa o di ti adanti a wo say akopaya ku wo mu bi as wo say una na ye mama una na ye una na ye na mama no e do kwa me be go sa 15 million uti abroche usu na na me ni ko na na yi ana ye nyina ye leader ye ne nam e mo say uti ni tina abroche mama me no te ga na ha no en ko na na yi tie nie wo say abrantie bi say ni nana ewu enti no opese abrantie ne pese ono Agradaa ekwane nana yi ni bi na wanko ayi ni bi ena ono ni sa abrantie no omu leader na church lo mu because waka asem no raw ba me church lo ono ne abrantie no omu leader emom na church mu se ehu hia se ese woko tiu me ba me pese wo tia tia se re me chiri mu abete se abrantie boni am ye ni una ne ya mama nti mu fu me abu kwechi me mama ka ba still correct say 45 million or 5,000 and am dem mama ka say fama abrantie ne say but ni am ko ne obwa maame se me ma sem na wo ka me minim obi be se ekutie bi ani miwura se wo sende amanka do 45 million se 50 million amedi me ho maame me ni wuni sika sem bia wo 45 million so 50 million amedi me ho me ni hu ayi bia akontebuo bia me mesre usika ena me be se wo yie personally me ne wan kasa personally ene mebu ha ya na me pese me ka ho nsem bibiri amankra do awudi ni di nkomo 247 wo su me ni wudi nkomo you know it
maame no me ni wudi nkomo nti so betra Facebook na me ni obi ankasa blog obwa me se waye no personally say me na na bia wu nti no kobwa ubetimi afa wuntimi afa because me na 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 me kan raw eti wuwie na ona mankra no kodi nkomo na o ma no 45 million 50 million so on famre me a 50 million bia ma me di misa me ni wuni sikasem bia na nkanye se ankasa nkansem we ka me megina ho meka anka me mani abre a me chiachire nkufu mpese nkrofo te wase no enka me meka me ni uhunu 50 million or 45 billion bia obwa enya no kore me ne maame na ankasa di nkomo personally nti wo so wakomo obi 50 million me se obwa me se enya no kore o mo obi asika bia so mo obi sika bia me medi mi ho eti mi de me ni sikasem bia se okobo nsa me di mi mo we eti se mi sika bia kwa kodi amankra ho anase ko okobo obi nsa ne kosi obi wa mi Peter Anokye emedru mi ho eti sa reverse ne ko he ba bi asika na kodi ne sa ko retrieve bra se de obi be comment say ni sika bi 20,000 euros a usi sika bi ani ho madam usi sika bi amedru mi ho eti mfa ne case ho de me mfa ne case usi sika bi amedi mi ho me ni uni sika sem de abi eti ne so abodie nie fu ye e kwa na otu hu fi to bani wo eti na no so de you grateful wo na wo ba tsena se wo de di matem ti eni ti kwa na ma o ka hye no sebra enkura bie no betimi ma me caption hwe Agradaa ne page ho no ana ne station ho na ne TV ho no obi antimi ma caption o de Agradaa di be ya abra woni mu hwewu se ekwesa akra de na se ono ene ye the leader na wo ye CEO e wo ne page ni de ne wo ye failure ono wo nye leader because me page ena me na ye me page a wontimi me comment e me ma caption abra menya aware na me sore no ma kwase caption enye no kreda iti ma me se wo pese wo kire me se eye wo nkura ne de be ma caption eye wo nkura ne be caption se ena Peter Anokye ho anwan dia ene ma me agro wo ni so na page na enye wo dia enye wo nti no mbo ho omo hwe page ni so nyina ye wo nti no mbo iti wuti no mbo twetwe kwase asem dia se de wo na omo mudi kwa asem no na se kwa asem so wo na e be bo odi aka anka ne se anka me be kama asem anka ntumi fa ko sha mankra do da bi entisa intwantro me asem ehia me kura maame ngege mo patie no eye expose a wo fi se me ene amankra do si yesu eno na me pese wo be kan we de se wo de na bush ono maame ngege no wo patie o na concept ya wo ye de se ya agro na wudi tie sembu wa because se de maame no o si ko no odi agro de we amesi adege no ebe ne mo because me ma bo agro ne fie eni ba bia tie sembu wa me kan ne me hye no ba wo de me se mo nto mo na me be kyerɛkyerɛ mu ni nsɛm no mu ye me pese mu tie we ni wie me wi a me kyerɛkyerɛ mu nema bi wo le ba ana uchu hu free kama ni etira okwa no e na uchu hu free mo ko mama mo nene yi na wo mo bu tira okwa no ko ye no ana no mo me yi o me no mo me di ba na mo na wo si mama mo nene yi a me bo sawa almost 45 million so 50 million no wo kura pro uchu hu free me na wo ana we be so like sa common enemy fight we nye common enemy fight Maame Agradaa and also ye Patricia Seed or ye evangelist mama part to someone how the reverend no one can do madam me hu sa onfa sika bia medru mi ho se sika no de kosi obi so onfa mbra me so a sika ne medru mi ho eti sa akọwachi de ko bu se nipa kro na wo de 45 million 50 million man no ko nipa no na ko ka kire ne se sa sika no Peter Anokye se emedi ho mesama mo akwa ba ne mu odin biem ediba attention TV so pamosho mo social channel no ema me na mo share videos na across all the social media platforms so efa ema eyemu PSA na Natalie sa na mo like page no ni ekoye nim na mo do comment no so at title na ye edwetua to denden ni makra mo da se ne yesame share